Hello, welcome to my YouTube channel. Mình Giá Ngôn Raja P. Ya kaneka jingling ai kublay jong ka parti VPP menta kasni ka balalong ha non stoin. But kila omru ba ka VPP menta kasni kala ai kublay ya ka non stoin constituency but ka ramai constituency ta ka motion road constituency ha ka jingling jong ba aden ki motion road constituency but ki ramrai kilas ngau hun churut ya ka jing penchai ke jong u halo kamat jong ka election but chusu ko ong ba aden ulai thuru ha kmat jong ki pai ba kaseng sain perthai jong ki wei pat ki parti ki up hadu lightly ki mat ban pen sutu bakla ye ki pai pa haka election pensawan kata kadai ka election MDC kita ki mat lightly kidai ki ne kawai kata ban karbit ban pen sutu bakla yo pai ba yo ba arten kadai ka ai jadi kepa pat kawai kadai ka artikel list pa nyopoi kadai ka artikel ka omba kalaban pendu ya ka ikhtiar jongka district council nangta kawai kadai ka akabalai pat kadai ka jaka jong ka district council kabala wat nanai kepala bu da uba arden hakipor ba ulong CM Henry kimpat siudiam hadu menta ya kaneru kawai lightly ki wepat ki parti ban pensutu bakla ya ki pepa ya kane kaseng jongki uba arden ula dia pencaya kita paro but na ong ta but kajing keren jong ngatang kata sosok pehi mapi ya kajing keren jong u ba arden kajing sngau bang kajing sngau hun jerut men snap ro kito kamtam ki balai snap ha katu ke meeting lelai ani kajing sngau bang kajing sngau hun ha kajing keren ke jong u bat kajing pensai ke jong u bat kajing ai kublai ke jong u ya ki pai pa namar ba ki pai ba kila i bahaya ka WPP but la penjob dan burong ru ya ka election MP na ka parti ki jongki uta uta UDR leki station gon to menca ngapen iya ka video jong ka jingkren jong presiden jong ka WPP tahu dayu ba arden milet wasyamai Jong Kanom Stoin constituency, kipai ba Jong Karamrai, kipai ba Jong Kamau Shundut constituency, kipai ya ke Jingkashan Kabaklan. Kanom Stoin kipai ke Jingkashan Kabaklan ba. Yayo adu arbuai hejar kandai spa kabusau kabut. Inantam sakhalarendal sansa prabundai pun yendam MLA yendam MDC negeri kita kapor jompai ba abo pai ba masutu yegelenti wahai cuma kabashai lima dari election MP kabarang sudah oh jangan ingin mempertahankan klaim dari kebenaran makin semua iki pada ya ke cingdang kan mana ya ke cingdang jaga bagi sangin tu mana ya ke cingdang ada cingdang dan cepat tinggi pada mana ya ke cingdang ada sucia ke pada oh bon kiwe ki parti ki koalisi ada apa tadi ke por anda lagi mangi Ngejayu under the election MP, the voice of the people party, Kelatam Adu,
AA agane election kani ka por ka jo paipa kani ka jing so ko ka jo paipa ngim don AA ban ai kani yu paipa ubang kendra ujuni idan tangane ban public shibone yagane ka jing kersan nui kumbara kren nakapor shikapor kani ka don tangane sang ka jing linti ka jing bakila bani bakila pathai kumor hai insan social media bagi wing sing sign pathai kina kumar kali hai ni si ki bamata balai ki kumar chimperna namar bagi lingo kumno upra utam adu kato kira soto himo ni upra unsejo tamangin kwi ni muda tam pot adu kato betul Dari mana kata tahu, ini semua beraimu diublay. Nama kata kata ini Krishna begini linti ke di pensoto, kini di paipa. Kalau tahu mereka cimut ke ciperkat jangan paipa. Bagi paipa kena shimi ini ke sinjam. Banai kita sangat berklaim. Agak ini election MP keberlanjutan. Kemudian gini kita saya minta ke perkat kuno paipa ini. Oh kita berkat. Kegi linti, kuno bangi, ngin pensiun ho bakla yo patpa. Haba, ni kumka parti, ngelesim, yaga rai, bangin song pedeng hanti po parlimen, bangin om kershan ke NDA, lain gini biasa ke India, blok bangin ke India Alliance, oh kita sama ni kicingkan ho. What we sang partai, hari ini celaki, kita mana penstep penting to, wujud dia kata karai jadi, kapangi larai, menang berpat un babi balai ngala kumci pakla, cish ngala pakla ulle ayu shisha ubariki, utau MP jodoh VP Marway, pastang korba, kan hadu dalam kita persang pensepian, hari social media. Bagaimana kita kena kerjaan di bawah jom upra, kita papi bagi kerjaan yang upra, badan kita beri jaga dulu, jauh ini kita kerjaan, beri bola tang, yang kata dulu jauh upra nama bola papi, datang hapo RC, uni orang bawa beri kot kubur, benda ada kubur kalau beriang, wadah lele yang ada syakla yang BBB, benda ini nolam jom voice of the people party. Kini bangi don kam ko ki patba ban snow ye bi patba bandang andang pun ni sekama ki ban persang ban snow ho bagla yo patba ban babi yo patba ulai ke sibershan ye ka voice of the people party nama la de kibla wale kumta kachia linti ke chunki aga politics karakut nama menta kala de kapari baka ayom kajo pra on sang ban sinshar yang ni gari kaba ekasi daga sinshar kaba food kaba suba ko ki pata iwan nomor kata ban ai kumle bi ban hagi tu kapor ban pintu ya bi ki pata babilang ki basken cimot babilang ki pata ki basat ki basian babilang lihat hagi ni ki jingpen kami oh kami ki jingpen tho ki jingsang ban tho hagi ni ki sini ngalaga ban kren amairang hagi ni ki sini sajan kamla jat bautau he jongata keseng kongres leader ukau CLP leader jong keseng kongres ula persang ban tho ya ke VPP banang bagita kiba persat district council kumnu menta pati penkre banile ya ke MDC election oh ki patba kilo bagata ke cindawa ke cini ya ke artikel ke balai spanyo kuai kade nomor ban pendu no ya ke district council kampat shimladon watang ke wei ke sindu bagi noram jong ke praise of the people party lagi dengan yang cuma bagi keren no patba bagi pendu no ya ke district council menyong idon kam ya ki an ki baklan namangi skoto ba hidang tuna ki an ki bani daigi naki an
jingkang di doyong habagawan kita ke jingkang di mau di siap hangu kita ke por juga district council kepala pelai di patwa nagata ke jingsha kang di mau di siap amdan por district council amdan por sarkar jela kibala ban pelai di patwa nagini ke jingsha kang kiba kita ya kawai ke kaji kajong di priu ke kawai ke ri ke bagi kaji nama kata dawi sinoto kung inogram bagi daya kini artil lai Spanyol kue kepada anya bani ta ya kacing tukar jongki an juga sarkar India apa kini ke celah gaji oki pai babi kalau nggak berjon kam minta latip kini kue kiseng kira pun kre ikimat bagi election MDC Kiong intel ya ke PPP halal lightly imat. Pada hari ini pun kaya bagi leksyon pada. Kawai kemat kiong intel ya ke ICEC pa. Kata hari kawai kemat kabaki kikwa kiong intel ya ke ni. Nyenum alat, nyenek, syah, upat pa. Bangin teru yang kata artikel lai Spanyol kue nama kebatemu ban penduduk district council no. Nah kaya upai ba raya sobi. Ya kata kam desu kamat kabat kemai lani ke jing pakla juga PPP bagi pakla hari ni kita pernah hadir ber cheat ini kum KMLA lani la cheat ini kena cheat MP nak parti ke jingi. Naga kiong gawe ru ngin keren ya katu kajaga jom ke district council apa mau keluar aduh mentang yang pala ban district council kampala ban kamtrai nah so samut nado mengenai election abun tuli janji pa artikel lai Spanyol kue mentang mai sakata kajaga apa mau keluar haba phirna ban kamtrai kajaga haba keluar diwali thu upaya ya kata kajaga dia ada bayar advance himut tambah advance ni bono wiko dia betul kan sila dia baik jaga atau bibi dia tu bono oh kipat babi langsung lengo kimdang show ni baik kimat bagi saya show pa lat na kata kecek pa lat na kata artikel lai Spanyol kue baik lat na kata kerjakan apa mau keluar ada por mengenang siam apa district council hari ini mengerti mengenang tu ingin jaga apa biang mah ayo mau keluar aku bagi dalam mensyua ke persang banti dia kata kerja mentang pit ke biang jumpa itu malah suri berpenset berpape yang kata kerja ban ai cipit ban ai kita menjur bangin pit apa ni perhak yang kata pit ke biang jumpa itu ban boy ke office nak tuikam jong ke district council apa mau keluar bahagian kata kalau desain no usiam apa district council kalau apa desain no mari kita kendom di kendram di bepon di bumi bahagian yang ada penyusim dalam air kata advance umrah pun tahu untuk try jaga tendai balik